Niriwe neza nshuti bakunzi ba Ishya News TV, reka turebere hamwe n'iki kiri kuvuga mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka tuyahere mu Rwanda, ari ivuga ko kuri uyu wa mbere imwima mu karere ka Nyanza hagiye kubera igikorwa cyo kwibuka ku nshuro 32 umwamikazi wa nyuma w'u Rwanda Rosalie Gicanda wazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Umwamikazi Rosalie Gicanda yishwe ku itariki ya 20 Mata mu 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yari irimbanyije mu yahoze ari prefegitura ya Butare. Kapiteni Zemana yahamijwe icyaha cya jenoside na ICTR, ahamishwa igifungo cy'imyaka 35 kuri uyu munsi, kandi ibihumbi by'abatutsi bahungiye kuri kiliziya ya Mugombwa bafungiranwa n'umupadiri w'umutaliyani Titioni, maze aha imfunguzo abicanyi barabica. Naho mu yandi makuru, Rwanda na Uganda byahuriye mu nama ya 12 ya komisiyo ihuriweho igamije kwiga uko ubufatanye bw'ibihugu byombi byarushaho kwaguka. Inama iri kubera i Kampala hagati y'itariki ya 20 na 22 Mata na 26, iribanda ku mikoranire mu bya gisirikare n'umutekano, iterambere ry'ibikorwa remezo n'ibiyorere ku rwego rw'abinjira n'abasohoka, ubufatanye hagati ya polisi n'ibihugu byombi, uburezi ndetse n'ibindi. Impande zombi ziranasuzuma intambwe yatewe mu gushyirwa mu bikorwa by'amasezerano yashyizweho umukono ku itariki mu nama ya 11 yabereye i Kigali mu mwaka wa 2023. Naho kandi mandi makuru, Abanyarwanda batanu baminuje ibijyanye n'ubwenge buhangano yayo muri kaminuza z'i Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangije urubuga rw'ubwenge buhangano bise EduCat, rukora nka ChatGPT ariko rukoresha ikinyarwanda. Buhamya ko kizafasha abantu kuvuga ikinyarwanda, kubona amakuru yihuse bakwifashisha mu nzego zirimo ubuzima, uburezi ndetse n'ibindi. Reka dukomeze kuri inkuru ivuga ko umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Antoinette Marie Kajangwe yahumurije abaturarwanda ku bikomoka kuri peteroli mu gihugu bizahenda, ariko bitazabura cyane ko inzego zitandukanye zikomeje gukurikirana hafi ngo itabura. Kajangwe kandi yanavuze ko hirya no hino mu gihugu hari gukorwa ubugenzuzi mu masoko, harebwa niba nta bari kwihisha inyuma y'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bakazamura ibiciro by'ibindi bicuruzwa kandi bidakwiye. Yavuze ko mazuta ariyo ikora cyane ku gihe cy'ubucuruzi bw'imbere mu gihugu, kandi igiciro cyayo kikaba kitarazamutse ahubwo hazamutse lisansi, bityo ko nta mpamvu yatuma ibiciro by'ubucuruzwa bizamuka. Yagaragaje ko hari abatwara abagenzi kuri moto zikoresha amashanyarazi nabo bihisha inyuma yazamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bakazamura ibiciro. Avuga ko naho izo moto zikwiye guhurira n'ibyo zidakoresha peteroli. Ku itariki ya 17 Mata 2026 mu Rwanda hatangiye gukurikizwa ibiciro bishya by'ibikomoka kuri peteroli, aho litiro ya lisansi yageze ku mafaranga 2937, mu gihe mazutu yo ikiri ku mafaranga 2205, akurikizwa ku itariki ya 4 Mata 2026. Naho mu yandi makuru, Kiliziya Gatolika y'u Rwanda yatangaje inkuru y'akababaro y'urupfu rwa Padiri Bernard Kayiromba witabye Imana azize uburwayi, aho atabarutse hatarashira amezi 2. Undi musasirodoti wakoreraga umuhamagaro we muri diocese ya Butare nawe atabarutse. Urupfu rwa nyakwigendera rwatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze na diocese ya Gatolika ya Gikongoro ku itariki ya 19 Mata 2026. Itangazo rivuga ko nyiricyubahiro Musenyeri Celestin Hakizimana, umwepiskopi wa diocese ya Gatolika ya Gikongoro, afatanyije umuryango wa Padiri Bernard, ubajwe no kumenyesha abepiskopi, abasasirodoti, abiyeguriye Imana, abakristu n'inshuti y'uko Padiri Bernard yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 19 Mata 2026. Unyemerere twerekeza hanze y'u Rwanda, ari ivuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikomeje gusuka ibisasu mu bice bigenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 na MRDP twirwaneho iri mu ihuriro AFC, bigatwara ubuzima bw'abasivile benshi. Umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko guhera mu masaa 9 y'urukerera rwo kuri uyu wa 20 ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwagabye ibitero bya drone ubwiyahuzi mu gace ka Minembwe muri komini ya Minembwe mu ijoro ryo ku itariki ya 18 yishyira ku ya 19. Ihuriro ry'ingabo za leta ryagabye ibitero by'imbunda ziremereye na drone z'ubwiyahuzi mu duce turimo Karingi, Paridegu muri Minembwe na Mitimingi no mu bice bihana imbibi nabyo. Leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero nyuma yaho AFC 23 byumvikanye ko iri mu rwego mpuzamahanga ruzajya rugenzura yubahirizwa ry'agahenge mu ntara Kivu
y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo itangira vuba. Kadukomeze kuri inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarashe zinafatira ubwato bw'imizigo bwa Iran bwitwa Truska mu gikombe cya Peresi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko ubwato bufite uburebure bwa metero hafi 175 bujya kungana n'ubwato bunini butwara indege z'intambara bwagerageje kurenga aho igisirikare cya Amerika gigoteye ibyambu bya Iran nyuma y'uko ubwato bwarenze ku mabwiriza yo guhagarara bwari buri guhabwa igisirikare kirwana mu mazi cya Amerika cyarashe aho bwo moteri yabwo. Iran yisi ifatirwa ry'ubwo bwato igikorwa cy'ubwambuzi bwitwaje intwaro zizeza kwimura vuba. Iki gihugu kandi cyatangaje ko bari kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano mu byumweru 2 yemeranyijeho n'impande zombi bibaye mu gihe Amerika yavuze ko hari ibindi biganiro by'amahoro byari biteganyijwe muri Pakistan, ariko abayobozi ba Iran bavuga ko batazitabira mu gihe igikorwa cya Amerika cyo gufunga ibyambu byayo byikomeje. Mu minsi ishize Iran yisubiyeho ifunga inzira ya Hormuz ishinja Amerika kutubahiriza ibyari byemeranyijweho. Inzira itaramaze amasaha 28 ifunguye yari yafunguwe kuwa gatanu. Nubwo imeze bityo, ariko igitangazamakuru cya leta ya Iran cyatangaje ko iki gihugu kitazitabira ibiganiro bishya Amerika iri gutegura. Ibyatangajwe mu gihe igisirikare cya Iran cyashinjije Amerika kurenga ku masezerano n'agahenge hagati y'ibihugu byombi amasaha make nyuma y'uko Donald Trump avuze ko yohereje intumwa Islamabad. Kambabwire ni inkuru ivuga ko polisi yo mu gace ka Columbus mu Bufaransa yateguye igisasu cyo mu ntambara ya kabiri y'isi cyabonetse muri ako gace ahakorerwaga ibikorwa by'ubutabazi. Mbere yo gutegura iki gisasu, polisi yasabye abantu batuye mu ntera ya metero 450 ko baba bavuye mu byabo kugira ngo hirindwe ko gahunda yo gutegura icyo gisasu yagenda nabi kikagira abo ihitana. Polisi yateguye iki gisasu ku itariki ya 19 Mata, aho abaturage basabwe kuba bahunze icyo gisasu bahungira mu ntera ya metero 900 nibura, ndetse nabwo bakaguma mu nzu. Iki gisasu cyabonetse ku itariki ya 10 Mata 2026 ahakorerwa ibikorwa by'ubwubatsi. Abakozi babibonye bahise bamenyesha inzego z'umutekano. Polisi yagaragaje ko kugitegura mu buryo busanzwe byananiranye bakoresha uburyo bwo kugituritsa ariko mu buryo kitagira icyo cyangiza. Nyuma yo gutegura icyo gisasu, abari basabwe kuva mu byabo bahise bemenyeshwa ko nanone bahagaruka. Hashize imyaka irenga 81 intambara ya kabiri y'isi irangiye, ariko hirya no hino mu Burayi haracyaboneka ibisasu byo mu ntambara ya kabiri y'isi byari byaratezwe. Byinshi bikunze kuboneka ahari gukorerwa imirimo y'ubwubatsi ibishyira mu kaga abantu bahatuye, kuko kitabonetse kare gishobora guhitana abantu benshi. Muri Werurwe 2025 mu Bufaransa habonetse ikindi gisasu gipima ibiro 500 aho cyabonetse aharimo kubakwa ikiraro, ariko naho cyo gitegurwa nawe gihitanye. Reka dusoze kuri inkuru ivuga ko umusirikare wa Isiraheli woherejwe ku rugamba mu majyepfo ya Libani yagaragaye amenagura ibibumbano by'ishusho ya Yesu Kristo yifashishije inyundo nini imena amabuye izwi nka kinubi. Iki gikorwa cyafashwe nko gusuzugura bikomeye imyemerere y'abatuye muri Libani bizera ko Yesu yaje mu isi gucungura abanyabyaha, akicwa, akababazwa, akanabambwa ku musaraba mbere y'uko azuka agasubira mu ijuru nk'uko isezerano rishya ribigaragaza muri Bibiliya. Abayahudi biganjemo abatuye muri Isiraheli ntibemera ko Yesu yaje mu isi, kuko bemera ibikubiye mu isezerano rya kera gusa. Baracyategereje ko umukiza azaza gucungura abanyabyaha, bityo ibyo kubambwa kwe bakabifata nk'inkuru mpimbano. Mu ijoro ryo ku itariki ya 19 Mata 2026 igisirikare cya Isiraheli cyatangaje ko imyitwarire y'uyu musirikare ntaho ihuriye n'amahame kigenderaho, kandi ko nyuma y'iperereza abantu bose bagize uruhare muri iki gikorwa bazahanwa. Shuti bakunzi ba Ishya News TV, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira ibihe byiza, tuze kongera kubana mu masaha ari imbere.